Ka KSU South Khasi Hills District Unit ha kashitrik unai lor Arhajar Arpusan kalalet benekendo yo executive member ka KHEDC beri kemi akatanat trade. Van panjing syah lor kejing yo gebreu ke banabar ka jelai ki slip ha girong baper ha kejing lap jong keseng hadin kejing kendra ki gebreu ke banabar. Habakran ni kilat patai kubor uba ribok ulaong bakalong ke belengo bahagi por ke belalet ha keseng ka let ban kemi ki kot kislan ki gebreu ke banabar keseng ka yo bet jaga labor clearance certificate jong ka council. But give kot kisla ki bahap apa Megalaya Identification Regulation Safety and Security of Migrant Workers Arhajar Arpau. Ndai minta ka senempat keliyo kislip ha kilai teli kirong ke bela soi lala ki jong kinong soi ha kini kislip. Kani ke jingi kendo kam shimla penhun ni kinong yalam ka KSU kum tau ba ribok ulong mana kali yang keseng nang ni syakamat ha bagalet ban kemi iki kot kisla jong ki barjela kan petchu iki kislip bayo na ka KHEDC ndaikan petbet ya police verification bat iki NOC na ki darbar shnong kaseng kala kenturu iki kontraktor baper bakem de ban pinstam banwat iki nong trei ki bedai ki banabar ke jela trei ki ban wat ban pentre kamru di kinong trei ki bedehi ki trai mulok Tinakali ang jungi kaseng kalong bitang kata bangilaong baya ka level clearance certificate minum tek kumju jong ka state ru abi ada menta bakadang kala adep ben amin hang ajar apsau tenre menta ka basa tadi bi governor ada kat 4 pas governor ya ketu kami kalaya identification regulation safety and security migrants work act ru ya ketu ha menta sipor ngi ngin khanra be ngin pek namar ngidon kam pembangi ong menta sipor ngidon kam be tangi ka police verification bar ya ke NOC ne ki klik no inshallah ki syak MP berpintre haka jaka ka bi ki dei pek nakali ang jungi kaseng ngin be Berharap kata kapor la daya tungku guna ka anyu sutu bangidon hok aga jaga lajong lada ngimpi aga ne kenti pemantang sutu ngilapoi ka rendang bat mentan kumbangi ong bak district council kalau ke besunjor bar kunjuru kumman syukan mau no ya ke jingkren jung SCS law la ong ba ka anjung ke district council kalau komiti hurat ibom danep ibu shumung ma ndai la dayo ubri ubodon bor unda ot dukut hiude ta katangi kimi lenti gane ki isi ke mai bukan penkranya ka bor jongka kabut ba lada idei mo na ian ibarit ibaria iba kumlu ru ka syong ke start jongki bakin penkranya ke district council kanang ba iklik no sensia ki bahap apo ka sik schedule area ngin long ki baktan bat ngin long try lo jong kando tena kali ang jumi ka seng ni sutu i ni yang kanang rim bat ni rai rang ba indai ki barong ha ka seng badang menin menta iladon ha ka seng aslam bakani ka kam la juya ina ka pos ka por tenre ngila ekran syai ba ke jing snow pla jongi kalong ka dei bitang ya slip mo nomor hakipor bala dep in dilek bania kendra ya kikot kislah be di dekar niyo be ya ka labor clearance certificate jong ka council ni kumta jong ka state jong ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security jong Migrants Work Act Arhajar Arpau tengiyo tang kita arnre ko ba kampala manta kasne ngilong bangiyo ya ni slip kalong bakidon laki jong kilai rong kamut ba la ujong ubasan pi Tidai nak keluar kata kanong rimu ya keren ngas lo bencu ya keren na press ni futu temen tak sini ibu ka appointment bangan kendo ban ya sya. Tena kali yang EM badai pek jong katanat labor la pensyai ba katu ka slip kawai ka ba soi kamut kadai ba ha badang sa ka ulisi bo simuai udah barim. Dai jong isi barim. Tenda dapat ha katu ka shiteng bampat yo lisi batmai ya katu ka slip ka bali pat la susan na kaneka da usket tiri jong ka Khasi Hill Autonomous District Council. Tenre katu ke batmai mentapat kamut katu ka banangkong kadai jung Yunes khongwar te kani ka batmai bakram tho karteng junu kani kadai jung lisi batmai ka batrikam nang sikmat tenre habi dai boto ko slip ngina kali ang kaseng ngila ong bangim snow tenan ba bat ngila pasyat jingmut ru sya ka council kalong ba kumno la dalong ka bala baya kani ka label clearance certificate ka balong kum ka an jong ka council bakan pek hino daga district council bakan num ai list syu lane benum ai wa syu namar bangi ong kumno pila ban penti kena bakini ki breu ki bayo ban list ya ka labor clearance certificate kinum issue pathar namar ngi ong bayo tang bakin im ya ka baywa yo ki syu ai pathar gi dikar dede halo kata kanong rim hendrai nagaliang em mula pan syai ba kimdon ya kata kaman power ba nagaliang ka council bakan pehi dede na kata kadaw ki hab ban ai y lane ai list ai tendar sya ki breu shimet ki private ba hangtar la batay baki don saungut ba hagaju kasngipat bakin lek check ya kata ka jaka haman ki jaka wat laki dila iyo mo kana ya ka kila dep register mo na hapo ka state kata ka safety and security migrants work act Arhajar Arpau bara kila dep register mo na nagaliang ka council ki ong ban lek ban but din daga to slip
Kemudian daga bashim hinyo spa dangka haswa bakinuan ra ya kakot siapo ka council. Tenray na kaliang jungi ngi ong ba impwa syu banyo iya kan ga slip ngi kwa banyo iya ka labor clearance certificate. Bala da kimpat biang hiya kakot bukan be no. Tenray na kaliang juki ki ong ba ka council kamdon board. But kamdon board ban be kamdon ya kata ka an ban be. Tina kaliang ka jungi ngi la kren syai baik. Ba nang ni sikmat na kaliang kaseng ngi niya la ka jong ka kamram. But ni snow tu ba ka tu ka labor clearance certificate kamdai ka an hendrai ka dai tangkum ka kenja khajna bat kemusur jong ka district council. Namar kanton jingmut ayu ban isu ya ka labor clearance certificate na du mensua bat kumju bar keslip lada ngima ban be ikibreu ki bom siu lane ki bom pan biang ya kakot. Dikata ngilas no thu syai bat hagaju ka por na kaliang jongi ni ong ba yin pej bat ngin khmi habi dei bat in ya trelang bat ki klik no sinsyar kamut ba ki klik no sinsyar ki dei bendon ya ka ikhtiar ka ba kinom sya ya gini ki breu ki banabar ki banwan rung hagaju nang ka thau jongki klem da jibiyo jimbet na ki klik no sinsyar.